Ако се прашувате како изгледа да си го интервјуираш шефот, останете во оваа епизода на Newbiz, затоа што ти имате од прва рака можност да видите токму такво искуство. И откако те заврши разговорот, ти видите зашто толку многу си ја сакам работата. Борислав Милјановиќ е во оваа епизода на Newbiz, човекот кој што го создал репрезент систем од ништо, од нула, од 4 компјутери и 4 вработени, а изградил еден систем кој што освен комуникацијски агенции има и медиуми и се простира по целиот Балкан. Оно што е специфично е дека овој систем ни овозможува на сите кои што сме дел од него да растеме, да се развиваме, да сработуваме и ни го дава тоа чувство sky is the limit кој што е карактеристично за собственикот. Бро, добре дојде во Newbiz. Добар дан вама и вашим гледалцima. Како се стигнува до систем на Балканот, комуникацијска не само агенција, туку и систем кој што вклучува и медиуми, и клипинг агенции, и настани соработки, сето тоа? Ако знаеме дека не е ова бизнис што си го наследил, туку си го градил сам. Од каде се почнува за да стигнеш до тука? Па sad kad bi se gledalo u biznis, ajde nekim merilima, ja nisam ni nešto mnogo uspešan, jer mi je mnogo godina trebalo da ovo stvorim. Znači sad će 23 godine, sledeće godine da bude 24, da napravimo nešto ovako, u Americi verovatno bi rekli to je neuspešno. Međutim, kad na Balkanu krenete u nešto što ne postoji, kad sam ja počeo se bavim PR-om, Coca-Cola u Beogradu je imala jednu čoveka u marketingu. Dakle, mi smo prvih nekoliko godina morali ljudima da objašnjavamo šta je to PR. Ja se sjećam da sam nosio kravatu iz dana u dan, da više uveče nisam uopšte provaljivo kad više imam kravatu ili nemam kravatu, jer sam toliko bio u odelima i sa kravatom, da bi starim direktorima u tom trenutku, ja sam tamo imao 30 godina, objašnjavao zašto sam im ja potreban i zašto je agencija ovog kalibra potrebna da njima, velikim direktorima, u nečemu pomaže. I sad kad pogledate to vreme kad je bilo PR i kako je PR počinio i ovo danas, gde smo sad u ovim multikanalnim AI pričama, to je nebo i zemlja i stvarno puno toga je prošlo. Ali da se vratim na pitanje, osnovna stvar je upornost, puno rada i vernost želji i ideji da napraviš nešto svoje. Meni je najveći problem, ja sam imao jako lepe poslove, ja sam bio televizijska zvezda na BK televiziji, u ono zlatno doba BK televizije i stvarno sam volao da radim na televiziji. Međutim, uvek mi je bio problem stakleni plafon. Nekako sam od uvek želeo da sky is limit. Nije bitno da ću ja da odem, koliko ću odem visoko, ali bitno da mi iznad glave ne postoji niko ko mi određuje platu, rad, disciplinu i ostalo. Meni je ta sloboda bila potrebna i zato sam ušao u privatni biznis, a onda sam shvatio da u privatnom biznisu ovog tipa, kao što je naš konsultantski komunikacijski, imaš dva puta. Jedan je da si ti najpametniji i onda ideš u konsultante, i znaš da celog života ne možeš više od 2-3 klijenta da radiš ili da porasteš, to je najviše što možeš da imaš eventualno neku sekretaricu i to je to. I drugi je biznis kad ti nisi najpametniji, ali si neko ko organizuje posao. I ja sam izabrao taj drugi put gde ja sve što se dešava znam šta je, ali nisam najbolji, nego tražim bolje ljude od sebe koji će te poslove konkretno da rade za klijente, a ja organizujem posao. И сега ако се вратиш четврт век наназад, што би си рекол дека ова ми беше одлична одлука, ова ми беше фейл, ова требаше да го направам, а пропуштив да го направам? Ne mogu uopšte da kažem pojedinačne odluke, jer je bilo puno i jednih i drugih. Ja to negde kad ovako gledam, kad bi razmislio sad koliko sam para potrošio na neuspele projekte ili neuspele moje ideje, pa to bi bila jeza. Ja mislim da smo mi više para potrošili na neuspele projekte nego što smo para zaradili kada ovako pogledamo. Ali s druge strane, rast od 4 ljudi i te ideje i šanse, mi nismo krenuli nismo imali ni jednog jedinog klijenta kad smo krenuli. Jedino je bila moja ideja koju sam ja ubedio Srđana Šapera, tadašnjeg vlasnika McCann Erickson licence, da mi treba da krenemo sa PR agencijom, što tad nije postojalo.
i on je u drugom razgovoru poverovao da to može da se desi, dao mi je 6 meseci budžet za 4 plate i 4 stara kompjutera, da krenemo i da vidimo ako za 6 meseci napravimo održiv biznis, super ostajemo. I od tog momenta do danas da imamo preko 120 ljudi u 4 zemlje, u 7 kompanija gde sad se bukvalno svakog kvartala otvaraju neki novi biznis ili nove ideje, šta je potrebno? Rad, upornost, sreća i mislim da je meni tu najviše pomoglo što sam se ja našao u ulozi, bolji sam u ulozi trenera nego u ulozi glavnog igrača. I jer ova pozicija kad stvaraš tim, kad stvaraš ekipu, kad stvaraš biznis jeste da nalaziš ljude koji će se dobro snaći u tvom timu i koji će znati da iskoriste sinergiju tima. Jer bilo je problema. Kad nađeš ljude koji su možda i potentni i dobri, ali se ne snalaze dobro u timu, ne može da izdrži. To traje neko vreme, ali onda počne da žulja sve u tom timu i moraš da menjaš tog čoveka ili taj deo tima. Има ли нешто за што сметаш дека ти е неискористена шанса? Може би некаде каде што си сакал да влезеш или си каснел или па не си успел да влезеш, нешто што мислиш, како не ми се случи тоа? Pa to imamo mi internu šalu, najviše to zna Nada, naša direktorka financije koja je sa mnom u biznisu već 17-18 godina, ona kaže malo pa prepozna neku Borinu ideju koju je neko drugi bolje iskoristio. Dakle, bilo je dosta stvari koje negde sam imao sreću da prepoznam, ali u realizaciji sam zakasnio i nisam je odradio kako treba. Recimo, jedna od tih stvari je, ajde da kažemo, društvene mreže. Mi smo prvi krenuli da radimo online PR. Dakle, čoveka sam iz medija povukao i rekao, slušaj, ti imaš dara za ovo, treba da se baviš online PR-om, da na društvenim mrežama, tada je to bio Facebook, kreneš to da radiš. I mi smo krenuli prvi. Međutim, nekako posle toga ja nisam bio fokusiran, verovatno zbog, ajde da kažem, i neiskustva i nekih drugih poslova, onih koji su sa velikim medijima tekli, nisam se fokusirao na to i nikada nismo tu prednost, to prepoznavanje društvenih mreža kao novog sledećeg kanala iskoristili na pravi način. Da, imali smo mi sve vreme neku ekipu koja je oko toga radila. Dan danas mi imamo u svim našim agencijama, naravno, bez društvenih mreža se ne može. Ali nismo napravili takav prodor kao što smo bili napravili sa PR-om koji smo u pravom trenutku prepoznali i razvili. Posle toga je sa TikTokom. Dakle, i sa TikTokom, evo, ja sam sad već 2,5 godine na TikToku pravim sadržaj vezan za komunikacije i imali smo neke 2 ekipe, ali nismo uspeli da se dobro ekipiramo, pričamo opet za Srbiju, da napravimo dobru ekipu koja može da preuzme lidersku palicu. I mi dan danas radimo za klijente i funkcioniše to sve super. U ovim drugim našim zemljama svuda smo razvili, ali nismo razvili tu dobru priču. Opet, s druge strane, recimo Makedonija nam je super primer kako kad imaš dobre ljude, kad imaš ljude koji su, kako kažem, dedicated za digital i za pravljenje poslova u tom svetu, nešto i samim, kako kažem, bez mog nekog velikog angažmana se dešava, jer imaju ljudi koji to znaju i evo, mi smo sad u Makedoniji napravili jedan digital hub koji pravi za i Amerikance i za Bliski istok, pravi različite digitalne sadržaje, digitalne infrastrukture, što je fenomenalna stvar. И сад, како ја гледаш индустријава наша? Затоа што тектонски пореметувања се случуваат во моментов со вештачката интелигенција. Гледаш ли дека има се уште она што е важачко, дека има многу пари? Ако работиш во маркетинг, се е супер, ти доаѓаат од сите страни. Се менува ли нешто значајно или само ние треба да го фатиме текот? Pa ja mislim da će se dosta toga promeniti. Isto kao što se recimo sa pojavom društvenih mreža pojavio i promenio način rada vezan za PR agencije. Jer do pojave Facebooka mi smo hendlovali samo klasične medije. I posao PR-a pre svega, ali i cele komunikacijske industrije, bio je da se ta jednosmerna komunikacija koja inače postoji u marketingu gde vi kao kompanija gurate informacije, reklame, sve živo ka publici, PR je bio neki način da se ta feedback dobije kroz razgovor i kroz mogućnost da se komunicira na 2 strane. Kako su se pojavile društvene mreže? Mi smo onda direktno svi uskočili u dvostranu komunikaciju gde sad svako može na društvenoj mreži da ti kaže sve i da ti sruši proizvod ili da ti kompaniju ocrni. I odjedanput onda sad ovi PR-ovi koji su razumeli tu dvostranu komunikaciju, za razliku od čistih marketingaša koji su išli samo na jednostranu komunikaciju, samo pumpaj reklame, samo to radi, nek budu kreativne i zanimljive,
Odjedanput sad sa društvenim mrežama ovi ljudi koji PR shvataju su super, evo daj da komuniciramo, daj sad krizna komunikacija, daj brani me sad, ovo vidi šta će da mi uradi, jao ne daj Bože influencer me napao, šta ću sad? I onda smo tu shvatili da ovaj naš posao ima potpuno novu dimenziju. Šta ćemo shvatiti sa veštačkom inteligencijom? To još uvijek niko od nas ne može da vidi. Ali definitivno će, za razliku od onoga što smo imali hype posljednje, pre jedno 2-3 godine, veliki hype koji smo imali o Web3, o blockchainu, o metaverzu, to nije nestalo. To će se verovatno u nekom trenutku spojiti sa AI-em i napraviti potpuno sad neku sledeću dimenziju, ali jednostavno u jednom trenutku nije se pokazalo da je to masovno znanje i masovni uticaj na biznis. Veštačka inteligencija, s druge strane, nam je pokazala da je direktno uticala na ovo što mi radimo i tek će uticati. Moje procene su da ćemo u narednih 1-2 godine još uvek da se prilagođavamo, da učimo i da ispitujemo šta sve veštačka inteligencija može da radi, a da za 3-4 godine i u ovim našim krajevima Zapadnog Balkana će uticaj biti jako veliki i da ćemo morati na jedan potpuno drugačiji način da složimo naš biznis model. Sada što kažete kad docnima? Koliko docnime v sušnosti? Mislim da uvek nekako imamo taj, ajde kažemo, bug od 2 godine, 2,5 godine između onoga što se desi na zapadu i što dođe ovde. I sad, zašto je taj bug isto interesantan? Ja sam čovjek koji celog života je uvek gledao napred. Mene je stalno interesovalo to nešto novo i da se ka tom nešto novo. Prvo, ja sam volio da učim, volim da učim i volim te nove stvari. I mene to interesuje. Kad to postane standardno, ja više nemam želju to da pratim. I hvala Bogu da sam onda tako napravio i biznis, da ima ljudi koji idu iza mene i onda oni to dalje razvijaju i stvaraju. I zašto je to recimo s jedne strane sreća, s jedne strane prokletstvo? Jer ja to sve gledam unapred, vidim šta se dešava negde na zapadu, pratim, čitam. Sad, kako prepoznati šta je to što se na zapadu dešava, da će i kod nas da funkcioniše i u kom će obimu to da bude? Jer koliko društvenih mreža bilo koje se pojavilo, pa je hype, posle 6 meseci vidimo da to ne funkcioniše. A ti sad ako se zaletiš i ako ceo sistem kažeš, to je super, ajmo sad svi, učimo, radimo, bavimo se i posle 6 meseci ili godinu dana i 6 meseci shvatimo da to ne funkcioniše. I takve stvari su mi se dešavale. Tako da, ću da kažem, to je biti vizionar u svom selu je izazovna stvar. Ja živim za to, ali nekad možeš puno i da pogrešiš, ko što, hvala Bogu, nekad možeš i da vidiš. Sad, da li je veća šteta kad nešto ne vidiš ili kad vidiš, a ne organizuješ i ne napraviš od toga što si vidio, to je pitanje. Ама дефинитивно виде дека AI те направи сериозни промени, тоа значи дека ние мора да се прилагодуваме на ситуација. Da, mislim da će AI biti nešto kao što je kad se pojavio kompjuter, personal kompjuter, kao što se pojavio internet, kao što je, ja to ljudima objašnjam, to će biti ono, ili kucaš sa 2 prsta ili kucaš sa 10 prstiju. Ako hoćeš da kucaš na slepo i da brzo kucaš, onda ćeš da znaš AI i da koristiš. To je u ovom trenutku sad tako. Za 2 godine mislim da uopšte više neće ni izbor biti. Jer ako ne znaš da koristiš, nećeš moći da radiš ovaj naš posao komunikacijski koji je jako vezan sa tim. Da ćeš sutra moći da radiš u pekari negde, verovatno će taj tamo u pekari neće mnogo zavisiti od AI-a, mada će se i njemu promeniti neki način rada, ali ovo što mi radimo biće drastično drugačije i mislim da će iskustvo, znanje, savetovanje ostati ljudsko, da ne kažem poverenje, jer nikad vi nećete moći da imate za ozbiljne stvari poverenje u veštačku inteligenciju, kao kad znate da sa Borom koji je 25 godina ili sa Natašom koji je 20 godina u medijima zna to da radi. Tako da mislim da će drastične promene da se dese, ali nećemo nestati, niti će se naš posao ugasiti. Меѓутоа, се што се менува мора да го структурираме некако. Не може Наташа и текнало тоа да учи, ова да го работи, ова алатка, мене ми функционира, ама тебе не ти функционира. Мора на некој начин да знаеме во што инвестираме, и време, и енергија, и ресурси, предплати, што god да е, за да знаеме каков аутпут да добиеме. Колку е лесно или тешко да се свичнеш од еден начин на функционирање на системот кон овој другиот кој што подразбира подпирање на алатките со вештачка интелигенција? Pa to sve zavisi opet od menadžmenta, broj 1, broj 2 od vrste posla i od 3 mladosti ljudi koji tu rade. Dakle, kad kažem mladosti, ja idem od toga, ne mislim samo u godinama, nego koliko si spreman da se menjaš.
jer činjenica je da mladi ljudi još uvijek imaju šanse da se promene mnogo brže nego stariji ljudi koji 20 godina rade to na jedan način. A ovde ćemo svi morati da menjamo načine. S druge strane, mislim da će ovo da bude opasna navika, jer ja vidim po sebi. Ja skoro od prvih mesec, drugi mesec, kad je otvoren bio ChatGPT, ja sam počeo ga koristim. I ja danas vidim da je meni sad mnogo lakše da sednem, da promptujem ChatGPT i da izgubim neko vreme u tome da osmislim kako da ga promptujem, nego sam da sedem da pišem tekst iz početka. Da, ja ga promptujem idejama koje sam imao. Ja ga posle toga proveravam više puta kako je šta napisano, ali suštinski onu kičmu tog mog pisanija radi AI. Znači, kad sam ja posle toliko godina novinarskog iskustva, PR iskustva, vrlo brzo, ajde da kažemo, se naviko da funkcionišem sa ChatGPT-em i sa AI-em u bilo kom drugom obliku, šta će biti s našom decom? Koja od prvog trenutka rade sa AI-em, koja uopšte čak nisu imala mnogo iskustva sa onim manuelnim pisanjem kad sedneš ispred belog papira ili ispred praznog ekrana pa treba da pišeš. Šta će s njima da bude sutra ako im ne bude radio AI? Kako će one, znači ja mislim da tu ta naša nova generacija, ti mladi ljudi će imati jedan drugačiji postavljen mozak i opšte način razmišljanja i funkcionisanja. Da li će to u nekom budućem vremenu da bude dobro? Verovatno će se oni tako integrisati s tom veštačkom inteligencijom mnogo bolje nego što smo mi. Ali mislim da u ovom sad tranzicionom periodu treba puno učenja. Kog učenja? I to je sad, recimo, evo mi imamo sad situaciju u našem sistemu, mi već godinu dana imamo AI hub. Prepoznali smo potrebu da na 120 i kusur ljudi AI znanje vučemo od naših ljudi, ali i da delimo sa njim. I onda smo napravili iz svake naše jedinice, iz svake naše firme, izabrali smo određene ljude koji su AI već pismeni ili involvirani i koje ta oblast interesuje i onda svaki mesec dana imamo naše zajedničke interne sastanke gde razmenjujemo informacije. I sad to funkcioniše odlično. Stvarno ja uživam na tome i ne propuštam te sastanke jer svašta nešto novo čujem i vidim kako šta funkcioniše što nisam stigao ja da otkrivam, ali neko iz mog tima je negde to otkrio pa delimo. Međutim, sad u sistematizaciji i organizaciji posla nije problem tih 20 ljudi. Tih 20 ljudi radi odlične stvari. Ali kako sada ta znanja ili najosnovnija ona basic znanja koja pomažu u svakodnevnom radu spustiti na svakog od 120 zaposlenih? Jer u njihovoj efikasnosti, od njihove efikasnosti zavisi profitabilnost i uspeh firme. Sad to morate prvo da ih naučite, druga strana nekako da ih motivišete, pa smo čak ušli u priči, nešto radimo na temu gaminga. Da one koji to savladaju imaju neke dodatne, ajde da kažemo, benefite i koristi. I na kraju kako to meriti? Kako videti ko je unapredio i kome to nagraditi, a koga nekako naterati da bude bolji. Tako da ću kažem, potpuno se otvara jedna nova dimenzija uopšte funkcionisanja sa AI. Da ne pričamo o tome što će sad, evo sad sa najnovim ovim što vidimo da ChatGPT može da stvarno dobro crta i da stvara dobre imidže. Znači, vama za društvene mreže sada više ništa nije potrebno. Potrebno vam je struja, kompjuter i da znate da promptujete. On će vam dati i tekstove, daće vam i slike za društvene mreže. Kako sad to kad imate 50 klijenata i 25 ljudi recimo koji rade u tom sektoru, kako to sad ishendlovati i šta uraditi s njima da oni to sve primenjuju, kvalitetno rade i da klijenti budu zadovoljni, a da niko ne ostane bez posla, da niko ne bude oštećen, da niko ne dođe u situaciju i kaže čekajte prema, vi samo radite s veštačkom inteligencijom. Jer sad rad sa veštačkom inteligencijom, ako to neko prepozna, to je ono kao da radite sa kineskom robom. Znači nije to ono što se traži. Tako da već sad mi vidimo da ako je nešto urađeno iz glave, nije i čovek to prepozna, klijent prepozna da je to rađeno stvarno iz kreative i glave, ima neku vrednost veću nego ono što je urađeno kroz AI. Možda će se desiti da će to, da se toliko diferencira i da se kaže, ok, ovo znamo, ovo je mašinska industrija, ovo se radi preko AI-a, a ovo što rade ljudi, ovo što su kreirali pojedinci imenom i prezimenom, to ima neku dodatnu vrednost i hoćemo to.
Ko zna, možda će i Тоа tako би da se... значило дека имаме масовно производство и имаме уметност. Tako je. I- Vrlo lako može se desi da i u Može. marketingu dođemo u takvu А situaciju. може да се случи вештачката интелигенција да стане уметност, да не можеш да предпознаеш дали е или не е уметност. Već sad imamo apsurd, jer za koga mi pišemo sada, za sve društvene mreže, naročito TikTok ili Instagram? Ja ne pišem za vas, niti vi za mene. Ja Zato. pišem za neku veštačku inteligenciju koja u obliku algoritma odlučuje da li je taj moj video dovoljno dobar da ga pusti tebi ili da ga pusti na 100.000 ili na 3.000. Znači, mi smo već sada u raljama veštačke inteligencije koja nas procenjuje na ovaj ili onaj način. Беше во Кина. Пошто ја спомна кинеската роба. Колку ти беше културен шок, особено во доменот на она што е комуникација, маркетинг, адвертайзинг, начин на организација на работа. Знам дека посети агенција таму. Која е разликата? Понапред се, поназад се, различни се? Da, pa vrlo je zanimljivo. Prvo za mene, ja sam prvi put bio u Kini, a do sad sam bio 6-7 puta u Americi i na zapadu sam bio puno puta i stvarno sam bio nekako na toj zapadnoj kulturi i odgajan i školovan. Prema istoku nešto nisam nikakve specijalne ideje imao, niti gajio neku veliku ljubav, ali sam se sada stvarno u Šangaju iznenadio kako je taj grad, kako su ti ljudi tamo sve organizovani. Dakle, to je stvarno jedna nova dimenzija. Dimenzija da za 10 dana nijedan put novčanicu nisam uzeo ruke. Ja kinesku novčanicu nisam uzeo ruke. Čak nisam ni karticu uzeo. Sve se radi preko telefona. Dakle, samo imate da birate da li ćete WeChat ili Alipay i to je to. Bukvalno svuda i sve. Dalje, taksi službe, sve je na telefonu. Neverovatno. Dalje, organizacija marketinške industrije, naše industrije je tamo promenila bukvalno za posljednjih 4-5 godina, kažu od COVID-a na ovamo, totalno se diferenciralo u smislu da do tada se veći deo biznisa po marketinškim agencijama radio za zapadne brendove, za zapadne kompanije koje su osvajala kinesko tržište. Međutim, situacija se promenila. Uglavnom su te zapadne firme ili se utopile u kineski biznis, ili su zatvorile svoja predstavništva i više ne napadaju to tržište, jer su se kineske firme koje su iskopirale, razvile svoje modele, unapredile te evropske modele rada na kineskom tržištu, toliko razvile da sada marketinške agencije zadnjih nekoliko godina kažu 90-95% posla imaju na razvijanju domaćih kineskih brendova. Da li samo za kinesko tržište, da li za svetsko tržište, ali kažem, mi se sad time bavimo kako kinesku robu, kako kineski biznis da izbrendiramo na način da on može da bude konkurentan na celom svetu. Тоа имам впечаток дека тоа е стратешка определба на државата, дека не е само нас ни текнало сега те се брендираме и те правиме светски брендови, туку дека со план го прават. Da, oni imaju i dalje petogodišnje državne planove. To smo mi nekada, mi stariji to pamtimo iz onog vremena socijalističke Jugoslavije, što u Srbiji, Makedoniji i celoj našoj bivšoj Jugi nikad nije funkcionisalo, jer to je bilo samo na papiru. Kod njih to i dan danas radi, to radi perfektno. Jer oni recimo evo sad za ovaj period koji je sada, između ostalog imaju 2 cilja. Jedan je istraživanje i razvoj veštačke inteligencije, jer neće da zaostaju za Ameriku. Mi to vidimo sada kroz DeepSeek, kroz neke druge Alibaba, se pojavljuju sad odjedan put neke veštačke inteligencije koje su, ne znam, 10 puta, 50 puta jeftinije, a rade posao isto kao i ove koje su se razvijale posljednjih nekoliko godina. I s druge strane, unapređenje kvaliteta materijala. Bilo da je to beton, gradnja, bilo da su to automobili, bilo da je tekstil, šta god. Znači, vi vidite da oni strateški popunjavaju one praznine koje su im nedostajale i ja stvarno sad mislim da mi u nekom narednom periodu, pogotovo posle ovog svega što se dešava s Trumpom, sa ovim tarifama, taksama i ovim glupostima čime se on bavi, ja mislim da on nas gura direktno ostatak sveta u kineske ruke i da ćemo mi za 4-5 godina svi na ovaj ili onaj način da radimo ili direktno za kineske firme ili sa kineskim firmama u nekim mnogo ozbiljnim biznisima nego što je to do sad bilo.
Имајте предвид целата оваа широка слика и западот кон што оди и Кина како се развива. Ако зборуваме конкретно за маркетинг, комуникација, адвертајзинг на Балканот, очекуваш ли дека ќе има намалување на бројот на работни места? Очекуваш ли дека ќе има намалување на плати? Очекуваш ли дека ќе има трансформација или затварање на агенции затоа што нема веќе да постои тој облик на услуга како потреба? Pa mi već sad vidimo da male agencije počinju da se zatvaraju. Mi sad već vidimo da nam se menja potreba u zapošljavanju, dakle od onih specijalista koji su bili stručnjaci za samo jednu oblast ili samo nešto, sad su nam mnogo interesantniji generalisti, oni koji razumeju da mogu sa jednog mesta iz jednih cipela da hendluju i slike i tekstove i video, dakle idemo u jednom pravcu koji menja potrebe za određenim ljudima. Dakle, generalno ja mislim da će naša marketinška industrija, grana komunikacijska, da doživi ozbiljnu promenu. Mislim da će nam biti manji broj operativnih ljudi potreban, ali ono što će uvek firmama da treba u agencijskom radu i u marketinškoj industriji jeste kvalitetni kadrovi koji će biti potrebni za konsulting, savetovanje i strategiju i bit će potrebe za upotrebom tehnologije, znači za kvalitetnom upotrebom tehnologije, a to mora i ne može bez ljudi koji će to na najbolji način duhom da povežu. Jer sve ove tehnologije koje mi imamo ubrzavaju, mi sad vidimo da tehnologije nama one operativne poslove skidaju sa vrata. Naravno, one mogu da puno toga i kreiraju, ali opet ne mogu bez čoveka. I mislim da ono što vidim da se dešava na zapadu, a boga mi i u Kini, dakle, gde smo razgovarali, dakle, oni su svi za ovih godinu i po dana implementirali maksimalno AI za tehničko-tehnološke procese. I tu su uštedeli 20, 30, 40% resursa na tome što su neke operativne stvari ubrzali, ali na onoj strani gde je savetnik, gde je ideotvorac, tu još uvek čovek je nepobediv i ja mislim da će to tako i ostati. Jer na kraju dana i u onim dimenzijama poslovanja gde veštačka inteligencija, roboti budu bolji od nas, nama neće biti interesantno da to gledamo. Pogledajte sport, zašto volimo sport da gledamo? Zašto volimo da se vidimo kako se ljudi takmiče. Iako sad već neki roboti mogu da budu brži i bolji. Iako sad imamo šahovske igrače koji pobeđuju najboljeg šahovskog čoveka, stručnjaka, ali mi gledamo ljude kako igraju šah, a ne gledamo kako će kompjuter da pobedi čoveka. Не мора се да биде совршено, може малце и несовршеност. И то ќе нам се свиздати све више и више, ја мислам. За крај на разговорот, како предприемач, како комуникатор и пред се како човек кој што со години работи со луѓе нон-стоп секој ден, што е на што те усреќува? Pa ja tu nisam tipičan balkanski gazda i to verovatno zato i ljudi vole da rade sa mnom i ja volim, meni čini srećom da su ljudi zadovoljni i to zna nekada bude vrlo teško. Ja u firmi dosta puta se naljutim samo kad vidim da se ljudi između sebe ne slažu dobro ili prave odnose koji nisu kvalitetni. Zašto? Jer ja smatram da ovaj posao koji mi radimo je vrlo kreativan, vrlo zanimljiv. Ja sad da sutra ostanem bez ičega i bez svega, ja bi se opet ovim poslom bavio. I sa veštačkom inteligencijom bi se bavio ovim poslom, zato što mislim da je to nešto što je, kako kažem, eminentno ljudski. Komunikacija, stvaranje priča nas je održalo i od životinja napravilo ovo što smo sad. I mislim da nema ništa više ljudski od pričanja priča. I ja volim da pričam priče i volim da pričam priče sa ljudima i mislim da je to nešto što je meni stvara sreću i zadovoljstvo kad vidim veliki broj ljudi da u reprezent timu radi srećno i zadovoljno posao. To s jedne strane komplikuje stvari, jer jako puno energije i ja ulažem i teram ljude da na menadžerskim pozicijama vode računa o svojim ljudima ispod i da motivišu ih da i oni se usavršavaju, a da opet s druge strane budu zadovoljni. A s druge strane, ja mirno spavam i evo sad sam bio u Kini 10 dana, meni je telefon 2 puta zazvonio zbog posla. Dakle, kad tako napraviš jedan sistem, to mora te čini srećnim. I ja sam zbog toga srećan,
A da li će to da bude, kako kažem, profitabilno? Da, mora da bude profitabilno da bi se razvijalo, a kako kažem, jedan čovjek može pojede jedan ručak ili da spava u jednom krevetu, ne može da bude na 2 ili 3 mesta. Tako da to je stvar lične odluke. И сега, ако некој се прашуваше како изгледа да си го интервјуираш шефот, еве, видовте како изгледа да си го интервјуираш шефот. И ако се прашувате зашто толку си ја сакам работата, еве, една од причините е овој разговор, затоа толку си ја сакам работата. Бора, ти благодарам што за оваа епизода од Newbies. Hvala i tebi, baš sam uživao i skroz je neobično da ovako imamo jedan odnos i da radimo takav jedan razgovor. Do sad nisam to tako radio. Е, па е. За се има прв пат. Hvala ti.